Emwahamizano y'ompira gw'ebigere eyazanwe rizobo mu mpaka z'Ambarra Corporate League. Timu ya KCB Bank yazirugamu n'obubonero buna bwa nyuma yo kusinga Kiruhura Legends na goli ibiri hari emwe, kandi abagwa kikazi na Rwampara East bushahara busha na Airtel eyabasinga hagore emwe hari 0. Omizano endijo timu ya Vision Group tibyabagendera kurungi bwa nyuma yo kusingwa emizano ebiri barukuterwa Centenary Bank goli na hari busha na Rosca Sacco yabatera goli ibiri hari emwe, kandi omuzano gundi bagwa kikaza na Coach bushahara busha. Yokacheka United yasinga Mabs Obis na goli emwe hari 0. Rero yo Coca-Cola yasinga Kazire aha goli ibiri hari busha. Ompira gwitano kanozo muntachi jere sofa twakasamba empira ebiri ogumukusambe na Airtel yatera M0 ogwa kabiri twasamba na Kiruhura Legends twabatera ibiremu kyonka ni manya performance site negenda na improvinga irizoba twijana jia mpango kurugirira mezo kweyemerire abo kuba wareba stiff competition area meza nebasa ntubasa kugira nguwa watera ompira gwona nkimanyisa noiza kuba noruzinga bakutera ompira gumoza no mucyaka na konka turiyo ntu aiminga kwenda nguturugom outing eki tukiriyo ntu reading table abo kugira ngo twatandika na win ya 1-0 gole yatebwa guard kandi cyatuhereza mani kugira ngo empire kuza kukurataho ntukubatiremo amani mingi things performing aje akwa twaza kureba nka table nintekateka tukabanza twazanaje twagira points ntubasubutagaruke nyuma munonga. Timu ezabaniza hayana omizano y'ompira gw'ebigere okukora ebisasaize woodball volleyball n'omwesho, kandi za round ya katano nezo kubaho kwezi kwa mukaga. Nde Edwin Ram ahabwa TV West.